Ntabwo byari byiza ab'i Manchester bahuye n'akaga batewe n'imbeba muri stade Oya da. ariko ibyo ntibyari bihagije gusa. Imbeba bubeba se? Imbeba bubeba. Sumbirigi? Sumbirigi ziraribwa. Ni Eh. imbeba bubeba zimwe zitaribwa. Inshenzi? Zo mu gasozi. Zimwe bita imishushwe. Oya, imishushwe ahiba ntabwo ari heza. Ribamo hasi hahandi nyine ntuza Juvenal wo mu Rwanda yavuze yataye amafaranga ye muri Kiyovu. Oya da. Muri tuwarete. Ese? Niyo imishushwe ibaho. Ariko noneho zari imbeba ziba muri stade noneho. Ariko zo mu gasozi amafoto yaracicikanye. Urumva ko Manchester United ifite ibibazo bikomeye. Gusa tukiri mu update y'u Burayi ntabwo twakwirengagiza uburyo Real Madrid yahuye n'akaga. Ako ntabwo tuzaketinga. Thousand Hills Empire nk'ibisanzwe. Iyi ni update kuri sport, muri kumwe na Mr. Erive. Erive wiriwe ute? Ndabona niriwe neza, akavura kaguye hafi ya hose mu Rwanda, ariko cyane cyane mu bice byinshi bya Kigali nk'aho natembereye. Urumva ko rero ntacyo nari mbaye, ndashima Imana n'abantu benshi, ntabwo nshima abantu bake. Nibyo kabisa twihuse cyane ngo ariko ngo Arsenal yarayishimishije abafana bayo. Ibintu Arsenal yakoze, hari internet igezweho ya 5G niyo yataziraga Man City, yari derby ikomeye cyane kubera ko muri iyi myaka 3 ishize, ndavuga uyu mwaka turimo wa 2024 2025 wa shampiyona, ndetse n'umwaka wa 2025 Arsenal yahatanye bikomeye cyane na City. Umwaka washize tuzi tweze ko Arsenal yaguye ku muryango n'uwari wabanje igwa munsi y'urugo. Urumva ko rero barahatanye cyane muri Premier League. Ariko nubwo muri iyo myaka bahatanaga ntabwo Arsenal yigeze itsinda Man City ibitego byinshi, cyabaga ari nka 1-0, 2-1 bakanganya 2-2. Ariko noneho ibyo yakoreye City kwa Arsenal Emirates byari ibintu bikomeye cyane ko yayikubise itayibabariye, itsinda ibitego 5-1. Harimo ibitego by'abana batangiye kugaragaza ko bakomeye cyane nk'abitaba Etoile Nwaneri. Yatsinze igitego cyiza cyane Arsenal imaze gutera passe 36. Ni igitego turaza gukata akantu tukabereke muri iyi video kubera ko cyaryoheye abafana ba Arsenal cyane. Update hari rero nuko Perezida wa Repubulika abinyujije ku rukuta rwe rwa X yashimiye cyane ikipe ya Arsenal, arimo ayiha congratulations. Ubwo rero abaganazi bose baba bari yaba mu Rwanda n'abumva ikinyarwanda, abari za Masisi n'ahandi M23 yigaruriye no mu bindi bice bumva ikinyarwanda, icyo twababwira nuko Arsenal yagaragaje noneho ubushongore n'ubukaka, ayitsinda City ariko inayirushije. Noneho n'amacelebration yarari kuri uyu mugoroba yarateye ubwoba, aho mu kiganiro n'itangazamakuru Pep Guardiola bamubajije batariko wabonye celebration y'igitego cya mbere Arsenal yatsinze cya Odegaard, uburyo uwitwa Gabriel Magalhaes umudefenseur wa Arsenal yaceleburiye imbere y'umukinnyi wawe Haaland. Aravuga ati mwese mwabibonye, ariko wabonaga ko asa nk'usebye, ati ni byiza, ati niba byabaye ni byiza. Barongera bamubwira ati wabonye igitego cyatsinzwe na none Arsenal umukinnyi agacelebura kuri celebration y'umukinnyi wawe Haaland. Ati ze nibyo byabaye, ati ariko niba byabaye ni byiza. Ariko wabonaga ko afite ikimwaro kugira ngo asubize igisubizo cyose yasubizaga ati very good. Nta kindi gisubizo yari afite, bari bamucishije bugufi, bamukubise ibitego byinshi, ibitego 5 ku gitego kimwe. Ni inkuru rero ikomeye cyane yanditswe mu bitangazamakuru bikomeye, ariko imitwe y'inkuru ikavuga ko noneho wari umwiga yabaye umwigisha. Ubwo bavugaga hagati ya Guardiola yigishije Mikel Arteta umutoza wa Arsenal, ariko noneho ni kwa kundi wigisha intore guhamiriza ikakurusha guhamiriza neza. Nibyo byabaye Emirates, kandi byari bishimishije cyane afana Arsenal Kongs kubera ko bagiye bagabanya amanota arimo. Ariko nanone nubwo byari bimeze gutyo, ariko na Liverpool nayo yakomeje rane yayo kudatsindwa ibitego 2-0. Saratsinda yemeza akomeza guca uduhigo. Ubwo urumva ko n'ubundi amanota akirimo aracyari 6, kandi Liverpool ifite umukino w'ikirarane izatsinda na Everton Merseyside Derby. Ni derby ubundi yari ikomeye mu myaka yashize, ariko muri iyi myaka ishize ntabwo gikomeye. Gusa twibukiranye ko Everton yagaruye umutoza wabo ukomeye David Moyes yagarutse. Ubwo rero kuba David Moyes yagarutse dushobora kwizera akantu gakomeye, kubera ko kuva yagaruka amaze kwitwara neza muri match amaze gukina, kandi aho yari yavuye naho byari byanze muri West Ham. Ariko
twari dufite weekend yari irimo amaderby menshi. Habaye derby y'Imira aho Inter de Mira irimo ikina na Miras. Turagenda duceho gake gake. Miras na Inter de Mira bari bafitanye akantu k'inzika kubera ko mu gikombe kiruta ibindi nacyo cyabereye muri Saudi Arabia i Riyadh. Ubwo tuvuze i Riyadh benshi basigaye bahita ngo kwa Cristiano kubera ko akinira Al Nassr. Miras yari yatsinze Inter de Mira yibabaje kubera ko kuri umukino wa nyuma match yari iyobowe yose na Inter de Mira yari yatsinze ibitego 2-0. Mira ituruka inyuma yishyura ibitego 2 biba 2-2 itsinda n'igitego cya gatatu yegukana icyo gikombe. Aho abakinnyi benshi nka Zlatan Ibrahimovic yishongoye cyane kuri bagenzi be bo muri Inter de Mira bereka ko bari bakwiriye iriya ntsinzi. Ubwo rero harimo ako kantu k'inzika kari kamaze iminsi, ariko byaje kugaragara ko Inter de Mira nayo itari kubabarira Miras, nubwo Miras ari yabanje igitego cyiza cyane, ariko byarangiye Inter de Mira ivuye inyuma nayo imara ishota amapoto nkane, igerageza uburyo ikora aho bwabaga kugira ngo ibone igitego. Inter de Mira kibonye mu minota y'inyongera. Yari derby iryoheye ijisho, irimo guhatana, irimo gapingane. Nuko abarebye match muri weekend bararyohewe. nuko byari bimeze nyuma yo kunyagira ndavuga Arsenal icyo bita imvura y'ibitego. Hakabaho ibyishimo bidasanzwe ku bakinnyi. Ubu ndizera ibintu bimeze neza, tugana no mu gihe cya Saint Valentin ibintu n'uburyohe cyane. Ubwo nyuma yaho ndatekereza ubwo line-up yahise ihinduka, niba twabyita line-up cyangwa se uko Table uko amakipe akurikirana. Yego. Gusa nta kintu kinini cyahindutseho kubera ko Big Four icyari guhinduka ahubwo nuko match yabaye mu mugoroba yahuje Chelsea na West Ham. Yo Chelsea itsindwa na West Ham nibwo table yari guhinduka, ariko Chelsea niyo yayihinduye kubera ko yahise ica kuri City. City imaze gutsindwa, urumva Chelsea yari yavuye muri Big Four. Uko amakipe ane ya mbere akurikirana hatarimo Manchester United, ndabivuga gutyo. Ikipe ya mbere ni Liverpool, iracyari ya mbere. Iya kabiri ni Arsenal. Ya gatatu ni ikipe abantu benshi bakomeza kwibazaho byinshi, ariko umwanya wa gatatu irawumerita Nottingham Forest. Ni abagabo bo mu ishyamba ry'i Nottingham, bari ku mwanya wa gatatu. Chelsea igaruka muri Big Four ifata umwanya wa kane. Urumva amakipe ari inyuma harimo ayo City, ariko tubabwire ko Manchester United yaragayitse itsindwa ibitego 2-0 na Crystal Palace. Twari tukiri muri update y'Uburayi, Premier League niyo twibandaho cyane ko niyo abanyarwanda benshi bakunze gukurikirana. Ntago byari byoroshye kubera ko Mateta rwose yihariye cyane umukino, atsinda ikipe ya Manchester United ya Amorim ibitego 2-0. Amorim rero n'ubundi yasimbuye Erik ten Hag ari ku mwanya wa 13. Birababaje rero kuba imikino amaze gukina kandi ari we wari umucunguzi wa Manchester United, byararangiye n'ubundi nawe akiri kuri wa mwanya wa 13. Ariko rero arimo kugira improvement ko mu minsi yashize yari mu myanya ya 15, 16, aho amakampani akomeye nka Puma na Adidas zari zatangiye guterana amagambo bababwira ko nibareba nabi bakajya mu cyiciro cya kabiri bazisanga batongeye kubatera inkunga. Urumva umupira w'iki gihe sponsorship ni ikintu gikomeye. Iyo ubuze sponsorship nta kintu uba ufite. Ubwo rero byari kuba bikomeye cyane ku ruhande rwa Manchester United, ariko yatsindwaga ibitego 2-0. Paul ku bafana ba Manchester United bari mu Rwanda n'ahandi bumva ikinyarwanda, birababaje cyane kuba ikipe y'ubukombe nka Manchester yatwaraga za League itigisa amakipe igira icyitwa Fag Time, ubwo Sir Alex Ferguson yari umutoza wayo, aho byageraga ku minota y'inyongera cyangwa iya nyuma ukabona stade iratitiye cyane, Ferguson ahagaze arimo ahekenya ya shikarete, abantu ibitego bikajyamo umufiririzo, niyo wabaga batsinze 2-0 wabyemeraga ari uko. Wari urimo uratubwira ngo twari tugeze kuri Sir Alex Ferguson wa Manchester United. Manchester United ukuntu ari ikipe y'ubukombe, aho Sir Alex Ferguson yari afite icyitwa Fag Time. Fag Time abantu benshi ntabwo bayizi, cyari igihe cya Ferguson cyangwa umwanya wa Ferguson. Iyo yabaga yatsinzwe yarahagurukaga, kenshi n'ubu ntabwo yakundaga gutoza yicaye n'ubwo yari umusaza, ariko wabaga ubizi ko ushobora kubirya mu minota ya nyuma. Umubo w'ibitego ashobora kuwurya rwose.
ubwo rero kuba ikipe nk'iyo y'ubukombe yatwaye Champions League nyinshi, yatwaye ibikombe bya Premier League byinshi, by the way dore ko ari nayo kipe ifite ibikombe byinshi bya Premier League mu Bwongereza, aho izikurikira Liverpool ndetse na Arsenal ziri inyuma yayo. Ubwo rero bigaragaza ko ari ikipe y'ubukombe kandi imaze igihe kinini. gusa ntibyabuze kugayika. Irimo iragayika cyane. Crystal Palace yayitsindiye iwabo mu rugo. Urumva ko ntabwo byari byiza ab'i Manchester bahuye n'akaga, batewe n'imbeba muri stade. Oya da. Ariko ibyo ntibyari bihagije gusa. Imbeba bubeba se? Imbeba bubeba. Sumbirigi ziraribwa. Ni imbeba bubeba zimwe zitaribwa. Inshenzi. Zimwe bita imishushwe. Oya. Imishushwe hiba ntago ari heza. Ribamo hasi hahandi nyine ntuza Juvenal wo mu Rwanda yavuze yataye amafaranga ye muri Kiyovu. Oya da. Muri toilette. Ese? Ni imishushwe iba. Ariko noneho zari imbeba ziba muri stade noneho. Ariko zo mu gasozi amafoto yaracicikanye. Urumva ko Manchester United ifite ibibazo bikomeye. Gusa tukiri mu update y'u Burayi, ntabwo twakwirengagiza uburyo Real Madrid yahuye n'akaga gakomeye ubwo yatsindwaga igitego 1-0. Ubwo rero narendi kuvuga ukuntu Real Madrid yagayitse, yakinnye n'ikipe n'ubundi itayikunda, Espanyol Barcelona. Ntabwo ikunda. Urumva ko ni ikipe n'ubundi yo mu mujyi wa Barcelona, aho ifite umukeba ukomeye cyane witwa FC Barcelona. Itsindwa igitego 1-0, ishaka uburyo icyishyura biranga. Ntabwo byari gukunda. Gusa Ancelotti ntiyari kubura urwitwazo. Carlo Ancelotti match irangiye yavuze ko ngo yababajwe nuko umukinnyi wa Espanyol Barcelona wateze kabuhariwe Mbappe Kylian atahawe umutuku. Iyo usubije inyuma mu mashusho ubona ko rwose ryari ikosa rikwiriye umutuku, ariko yaba VAR yo muri Espagne ndetse n'abasifuzi ntabwo bigeze batanga ikarita y'umutuku. Ni ukuvuga ngo VAR zo muri Espagne niba ari muri Espagne ntabwo zisobanutse, ntabwo zireba neza. Ntabwo ari cyo kibazo cy'uko zidasobanutse, ahubwo ntekereza ko haba hajemo ikindi kibazo cy'uko amarangamutima y'abasifuzi ntashobora gukora, kubera ko hari ikosa uba ubona ko byanga bikunda 100% riri bubone umutuku, ariko hari n'indi kosa uba ubona ryabona umutuku cyangwa ntiribona umutuku, ariko ririya ryo ryari kubona umutuku. Ubwo rero kenshi n'abarubitiri bundi muri bihugu bafite amakipe bafana. Yego. Ubwo rero kuba Real yatsinzwe kujya kuyiha faveur y'umutuku, hari igihe asanga ntacyo biri bumarire ikipe yikundira wenda ya Barcelona cyangwa indi, bitewe n'aho yavukiye, aho yakuriye n'ukuntu akunda umupira w'amaguru. Ubwo rero kenshi nicyo kibazo gikunze kubaho, ariko Real Madrid ivuga ko irandika ireklama kugira ngo irebe ko rwose yarenganurwa, ko yararenganye. Uwakurikiranye amashusho wese arabibona, umufana wese wa Real Madrid yarabibonaga, ariko n'ubundi umutuku ntabwo ari igitego. Washoboraga no kubona umutuku, ikipe ikabona umutuku, ariko n'ubundi cya gitego cyayo yabonye ikakiryamaho. Ntabwo umutuku ushobora guhindura physionomie ya match mu buryo bugaragara, ariko kenshi buriya bitandukanye no kuvuga ngo twibwe igitego cyayo, igitego baduhaye oruje kandi badusifiye oruje kandi wenda igitego cyari cyagiye mu ricundura. Ibyo ni ibintu bibiri biba bitandukanye, ntabwo biba bihuye. Ubwo rero Barcelona yari yitwaye neza, itsinda igitego 1-0, yari gikeneye cya Robert Lewandowski, nawe uri gukomeza guca uduhigo, amaze kugera ku duhigo dukomeye cyane. Robert Lewandowski, rutahizamu w'umunyapolonye ukinira ikipe ya FC Barcelona, waje muri Barcelona avuye muri Bayern Munich, yakiniye amakipe akomeye cyane ari ku mugabane w'Uburayi. Indi update iriyo, Atletico nayo yari yatsinze, ku buryo ku rutonde rwahise rwegerana cyane ko Real Madrid iracyari ya mbere nubwo yatsinzwe, iri kurusha inota rimwe Atletico. Ariko tuzirikane ko mu minsi mike, mu minsi iri imbere haraza El Clasico ishobora kuzikiranura hagati ya Real Madrid na Barca, ugasanga diferanse ibaye ntoya, mu gihe ubu ngubu amakipe asa nk'ayongeye kwegerana kubera intsinzwi ya Real Madrid ndetse n'intsinzi ya Barcelona. Atletico nta mukino yenda gukina muri iyi minsi? Urumva shampiyona irakomeza kubera ko indi mikino yo ku mugabane w'Uburayi bakinaga match za nyuma, batombora bajya muri barrage n'abakomeza. Ntago biri bubuze match za shampiyona gukomeza. Na Atletico izakina, zose zifite match muri iki cyumweru, ariko ikiriho cyo nuko urutonde rwegeranye cyane.
urutonde rwegeranye cyane ku buryo Real Madrid ititwaye neza ishobora kurisika iri gutakaza amanota menshi, ishobora gutakaza amanota menshi kandi ni ibintu byayikoraho. Abasore ba Ancelotti rero barya bari menge, ubusitari ntabwo bukora. Hari igihe bashobora kuba nka Galacticos yo mu myaka ya za 2000 ya Real Madrid, ubwo bari bafite abasitari bakomeye cyane, harimo abitwa ba Luis Figo, harimo abitwa ba David Beckham, harimo Ronaldo el Phenomen, harimo ba Carlos, harimo Raúl, harimo abakinnyi benshi cyane, benshi bakomeye b'abahanga. Twibuke ko Zinedine Zidane nawe yari arimo, ariko ntacyo byatanze kubera ko byarangiye Real Madrid uretse igikombe cya Champions League yatwaye 2-2 itsinda Leverkusen ku mukino wa nyuma, ubwo Zidane yatsindaga igitego kiri mu bitego byiza by'irushanwa rya Champions League. Ariko tuvugishije ukuri ntago bigeze bakora andi mateka akomeye cyane. Abo ba Galacticos bakoraga ibisanzwe, ariko icyo Florentino Perez, twibuke ko ari wari perezida, ni zari manda ze za mbere, icyo yari yabazaniye ngo batitize umugabane w'Uburayi baramutengushye cyane, ntabwo bagikoze. Ubwo rero iyi Real Madrid tuzirikane ko ifite abasitari bakomeye, ifite Kylian Mbappe, umukinnyi ukomeye wamaze kugera ku bakinnyi b'aba elite, ikagira Vini wibwe Ballon d'Or nk'uko ibitangazamakuru byinshi byabivuze, ndetse n'abakinnyi ku giti cyabo bakabitangaza, harimo kabuhariwe CR7 wavuze ko yabonaga ku giti cye ari Ballon d'Or igomba guhabwa Vini, ariko anavuga ko ibyo bitamutunguye kubera ko Ballon d'Or yamaze gutakaza credibility yayo cyangwa umwimerere ndetse n'uburyohe bwayo n'ubukombe bwayo. Ubwo rero urumva ko tuvuze abasitari barimo ntabwo twakwibagirwa Jude Bellingham. Ni umusitari ko ni umukinnyi w'umwongereza ukiri muto, ariko nawe umaze gukora ibikorwa byinshi bigaragara. Ubwo rero ntiwakwibagirwa umuzamu Courtois, nawe amaze kugira kariyeri nziza cyane. Ikindi kandi ntitwakwibagirwa umukinnyi nka Rodrigo Goes, ni abakinnyi b'abahanga cyane b'Abanyabrazil. Ntabwo twakwibagirwa Muzehe Modric watwaye Ballon d'Or, umukinnyi w'uburyo ufite Ballon d'Or, afite ikamba rikomeye cyane, aba ari umwami. Ntabwo twakwibagirwa umudefanse Rudiger, nawe ni umustar. Urumva ni Real Madrid irimo abakinnyi bakiri bato bari kuzamuka, ariko nanone ifite noneho abakinnyi bamaze kwiestablishinga ko ari abastar. Ubwo rero batarebye neza bashobora kugayika, kubera ko niba tableau iri kugenda yegerana cyane kuri uru rwego, bigaragaza ko bashobora kuzahura n'akazi gakomeye mu gihe kiri imbere. Ni igihe cyiza rero cyo kugaragaza ko ari abakinnyi b'abahanga kandi bakwiriye credit zose zo ku mugabane w'Uburayi, bitwara neza nubwo bagiye gukina barrage muri Champions League, naho bakitwara neza bagakomeza ku buryo bagaragaza ubushongore n'ubukaka bwabo. Yes, tukiri Burayi bwahita utugezaho urutonde rugezweho. Urutonde ruhari nko mu gihugu cy'Ubwongereza naruvuze, ni amakipe 4 ya mbere. Ubundi rega amakipe 4 niyo tuba dushaka kumva. Hari andi makipe abaherekeza andi, hari amakipe abaherekeza andi, rukurikira izindi abakurikira andi, cyangwa ari ukongera umubare muri shampiyona. Ariko ikipe ya mbere nk'uko nabikubwiye ni ikipe ya Real Madrid, iracyari ya mbere, iranusha inota rimwe Atletico Madrid. Ikipe ya gatatu ikaba Barca. Urumva ko ziregeranye, kandi ni ikipe isa iyo ari yose imwe ishobora guca ku yindi ugasanga itwaye igikombe. Ubwo rero kwitwara nabi, gutakaza match imwe, gutakaza amanota egal, kuba wahura n'ikibazo ikipe yari kuri inyuma igahita igucaho, nuko bigenda mu makipe nk'ariya akomeye mu bihugu nka by'umupira bikomeye. Ndibaza ibyo amakosa dufite Burayi yarayo, sinzi niba nifuzaga kugira ko nongeraho kuri transfer. Yes, umwana wavukiye Manchester agakorera Manchester, agakinira Manchester z'abato na Manchester nkuru, Marcus Rashford. Byaragahinda gakomeye ku bafana ba Manchester kumubona asinyira Aston Villa, kujya kurangizayo iyi sezo. Nta buy out of clause irimo, kuba wenda yagurwa, kuba yagenda akagurwa n'ikipe ya Aston Villa nta birimo, ariko agiye kujya kwatakira ikipe ya Aston Villa na Emery abashakira ibitego byabuze Manchester, akareba ko yabona kwa Aston Villa.
hari n'andi update menshi y'amatransfer ariko iri muri transfer cyane za titije umujyi. Indi update twavuga muri Aziya ni uko Cristiano Ronaldo yatsinze ibitego bibiri, igitego cyiza cyane yasimbutse rwose akajya mu kirere agatsinda igitego kuri pasi yarahawe n'umunyasenegal Sadio Mane bakinana muri Al Nassr. Al Nassr yarimo itsinda ibitego 4, yarimo ikubita agakipe ibitego 4, ariko inkuru irimo ni uko muri ibyo bitego 4 bibiri ari ibya Kizigenza Cristiano Ronaldo CR7 goal machine, ari nabwo yahise atangaza ko ngo niwe mukinnyi w'umuhanga wabayeho mu mateka isi yagize, ubwo arabyivugira ngo niwe mukinnyi uri complete wuzuye isi yagize, niwe mukinnyi ushobora gutsindisha umutwe, ushobora gusimbuka agashotera kure agacenga. Yavuze ko nta wundi mukinnyi wujuje karite nk'izo afite ku isi. Ibyo akaba yabikora ariko akaba adashobora gutera inda. Ubwo rero ikiriho cyo ni uko Cristiano yaciye n'agahigo kubera ko arimo aruzuza imyaka 40. Yari match ya nyuma yarakinnye afite imyaka 39, adatsinda ibitego 2. Twibuke ko kandi ari kubura ibitego 70 kugira ngo yuzuze ibitego 1000. Arimo arasaza nka Wayne. Wayne yasaje afite bengahe? Wayne 20 isaza buriya uko imara imyaka myinshi niko irushaho kuryoha. Uravuga 20? Nangize ngo wavuze Wayne w'umukinnyi. Aya nivugiye 20. Akave buri umuvinyo uko ugenda urushaho kumara igihe kinini niko urushaho buriya kunurira. Uburyohe bwawe nibwo urushaho kubwumva. Ubwo rero Cristiano rwose nawe yari kugaragaza ko gutsinda ari ibintu bye. Yanavuze ko atishimira abantu bagenda bagereranya shampiyona ya Arabia Saudite ndetse na shampiyona yo muri Amerika. Avuga ko shampiyona ya Arabia Saudite ikomeye, irimo competition ihambaye, kandi ko rwose bigaragara n'abakinnyi bakinamo ntaho bahuriye n'abakina muri la shampiyona y'abajya kuri tayaringa. Tukiri kuri Amerika, ese wumvishije ukuntu ngo bahaye igikombe Lionel Messi akakujya kugifata? Birababaje. Ni igikombe nakwita ko umuntu ku giti cye yabona akishima, nitwa Presidential Medal Award. Ni igihembo perezida ashobora guha umuntu wakoze ibikorwa byiza by'indashyikirwa. Lionel Messi yari yakibonye, ariko ku munsi wo kujya kugifata Joe Biden yari akiri muri ofisi, birangira Lionel Messi yanditse ngo ibaruwa, niba ibaruwa ariyo yakimufatiye. Niko byagenze, ariko ntekereza ko kari agasaza ko gashaje cyane baranagasuzuguye. Hari ukuntu umuntu asaza none agasuzugurika. Ntabwo ariko wasuzugura perezida wa Amerika. Niyo ryaba ari ibuye riri muri uwo mwanya ryambaye kositimu, ryambaye perezida wa Amerika ni umuntu ukomeye cyane. Izo rero nizo update twabaha i Burayi no muri Amerika ndetse no muri Aziya twazengurutseyo. Izindi update zijyanye n'amatransfer kubera ko bo Amerika tiracyakomeje, hari ibiri kuvugwa amarumazi, ariko twabwira ko Kyle Walker yakinnye match ya mbere avuye muri Manchester City, yari migayika kwa Arsenal ajya muri Mirase. Yakinnye match ya mbere banganya na Inter de Milan, yagize performance nziza cyane. Abarebye match baryohewe n'uburyo yakinnye. Bigaragara ko rero igishobora kuba cyaratumye ava kwa City nta kindi kibazo gishobora kuba cyarabiteye, si umusaruro mukeya, ashobora kuba ari ibibazo yagiranye na muze Pep Guardiola, kubera ko bigaragara ko gukina bikora cyabishoboye. Yari afite ibibazo biri familiar by'uko umugore yashaka ko bakora divorce, ariko ngo yumvishe ko ngo afite bid ishobora kuzaturuka muri Saudi Arabia iwabo w'amafaranga, divorce yigenza gake kugira ngo nayo azaryeho bagabane. Ako kantu niko n'ubwenge. Ni ibintu biba bibabaje cyane, aho umugore ashaka gukora divorce nk'uyu munsi, yamenya ko hari amafaranga uzabona mu myaka nk'ibiri iri imbere cyangwa umwaka umwe, ugasanga impapuro za divorce n'abavoka arimo ababwira ati mubigenze gake mbanze njye ku ifaranga ry'umugabo. Niko bigenda ibyingo nta n'uwabyivangamo. Gusa ariko nanumvisha hari umugabo bita ngo Mbappe abitsa amafaranga nyina. Reka da, ahubwo Ashraf Hakimi we nta mutungo agira. Ubundi babyita ngo hakimization. Navuga ngo ni uburyo ushobora kuba wowe nta mutungo n'umwe ugira kandi ari wowe ukorera. Hakintu ibereyeho kabisa. Nyina niwe ufite amafaranga, amakonte, buri kimwe cyose, amazu byose byanditse kuri nyina, ku buryo umugirlfriend we bashatse gutandukana, umugirlfriend we akabura n'urupfumuye. Niryahoze rikora hakurya muri Zaire. Iri nuvo ntaryo yigeze abona. Ntabwo yamukora. Nyamara yarabimukoze. Ngo niyo agiye gutega mutamagara. Yazinze amabinga kuko mu kuzinga amabinga yazinze amabinga kubera ko mama wa Hakimi
niwe wanditseho umutungo wose wa Hakimi. Ngo ni ukuvuga ngo niyo agiye gutega moto ahamagara ahamagara nyina ati mama wanyishyuriye moto. mamayi nubwo wenda atatega moto ko ni umukinnyi umaze kubaka izina. Ni umukinnyi w'umunyamaroc Achraf Hakimi wagize kariyeri nziza cyane, ko buriya abantu benshi ntabwo bajya bibuka ko Hakimi yaciye muri Real Madrid biranga, ariko ikipe nka Miras irongerera muri Ransa ajya kuri Ransa kariyeri, aza rero agaragaza ubushongore n'ubukaka muri Paris Saint-Germain, ari naho yagaragariye n'abo bakobwa b'abamodo baramumenya, ariko birangira uwashaka kugira icyo amukuraho birangiye ntacyo amukuraho. By the way, ariko tukiri ku bintu by'ingo, ntago Guardiola arimo atsindwa gusa, ahubwo yaratsindwaga no mu rugo. gute se? Guardiola yakoze divorce mu minsi yashize. Umudamu yaramubwiye ati rero twumvikane muzehe, usigaye ujya gutoza nto mu mwanya, bibaye byiza rero wabitekerezaho. Abazungukazi rero n'abazungu muri rusange ntabwo ari abantu bajya bapfa kurya indimi. Umugore n'umuzungu cyangwa umusipanish? Abaspanish ariko nabo ni abazungu, si aba white se? Oya, ntabwo ari aba white, ni aba red. Ariko bose tubita abazungu, ndetse nuzi ko tujya twita n'abashinwa barugigana. Ariko tuba turi kubyica. Umuzungu nyine ni white. Arega abaspanish ni abayirabura. Umuzungu ni uwo musa. Umuzungu ni uwo musa. Umuzungu ni uwo musa. Abaspanish nabo ni nk'abirabura burya. Ikiriho cyo rero, umudamu we bari bamaranye imyaka ushobora kubika bakaba muri 30 niba nibuka neza, baratandukanye, yamuhaye divorce. Urumva rero Guardiola uretse gutsindwa mu kibuga no mu rugo yaratsinzwe, ntabwo byoroshye. Aho inzu ye yakundaga cyane yari Londres, umugore ari we wayitwaye, barimo bagabana imitungo. Biri mu bintu bishobora kuba byamutera depression Guardiola, ariko nanone nabanza kure neza mu kibuga bigaragare ko iby'urugo bye byararangiye nta n'amagaruriro bifite, ariko ibyo mu rugo noneho ibyo mu rugo uba afite ari rwo rwitwa Manchester City, ariho yihebeye haye umwanya wose, nagira bikemure abisubize ku murongo. Updates twari dufite zo ni nyinshi ku mugabane w'Uburayi, ariko reka tube duhiniye aho ngaho ubwo tugaruke mu Rwanda. Mu Rwanda ngo bimeze bite? Mu Rwanda ikipe ya APR, ikipe y'ingabo z'igihugu, yishimiraga kuba ifite abakinnyi batatu. Aravuga Igikona se? Yasinyishije, niko bagitazira. Igikona yasinyishije abakinnyi batatu, ariko yishimira no gutwara igikombe cya Heroes Cup, igikombe cy'ubutwari. Yagitwaye idatsinze kubera ko yari irimo ikina na Polisi, binganya ubusa ku busa, aho ku munota w'107 umukinnyi wa APR umudefenseri yabonaga ikarita y'umutuku. Uyu mwana reka nibuke neza izina rye, ndumva riri ku Nyeshapa. Izina riri ku Nyeshapa. Clement, Niyigena Clement yabonye ikarita y'umutuku ku ikosa yakoreye rutayizamu w'umunyanigeriya ukinira ikipe ya Polisi, bituma abona ikarita y'umutuku. Ariko byarangiye n'ubundi mu minota y'inyongera, urumva bakinnye iminota 90 irarangira nta gitego kibonetse, ubusa ku busa. Bakina indi minota 30, iminota 120 nta gitego, birangira bateye penalty. APR itsinda penalty 4 kuri 2 z'ikipe ya Polisi. Gusa ikibabaje ni ukuntu Polisi yabashije gukina iminota igera kuri 13 n'indi y'inyongera, APR ituzuye, Polisi ntitsinde igitego. Ikindi kibabaje ni ukuntu APR yongeyemo izo ntwaro zose twavugaga, witwa Watara w'umudefenseri wakiniye AS Berkane, ikipe yatozwaga na Ibenge, agatwara igikombe cya Confederation Cup, ikazana Dennis Omedi umugande Omedinho, ikazana Kiwanuka wa Villa watwaye igikombe cya Villa, ariko abo bakinnyi bose yewe nabo bari basanganwa, abitwa ba Lamin Ba, hakaba nta n'umwe washoboye gutsinda igitego muri open play. Open play ni cya gitego watsinze hatabayeho penalty, hatabayeho irindi kosa iryo ari ryo ryose, mutategereje ama penalty aterwa akemura impaka. Open play nta gitego APR igeze ibona, birababaje. Ntabwo nzi ikibazo APR ifite, abantu bose bari kwibaza, abakurikirana hafi by'umupira. Yewe na bamwe mu bayobozi ba APR bari baje kureba umupira, mu mafoto hagaragaramo afana CDS n'abandi bafande bakomeye bari bahari. Buri wese yakwibaza icyo kibazo, ni iyihe mpamvu APR itari kubona igitego muri open play.
ushobora kuba bubake barambuye igitego umupfumu, bakibone. usanga barambuye umupfumu kabisa. Ibyo simbizi, icyo nzi cyo ni uko imyitozo myiza iruta umupfumu. Hmm? Ahubwo njye mbibonera ikibazo, mbibonera umutoza. Umutoza wabo bafite Darko anagikina umupira ari umudefanseri. Ashobora kudefanda wowe ukaba nta gitego wamubonamo. Ariko se niba wowe utakibonye kuki watagitsinda afite abakinnyi batsinda ibitego? Ni ikibazo. Ubwo rero niko byagenze. Gusa APR, congratulation ku bafana ba APR. Nabonye umuvugizi w'abafana arimo yigamba cyane ngo hari abandi bavugira ku mandazi n'ibikoma, we ngo arimo aravugira ku gikombe. Abo ni bande? Urumva yavugaga ubwo abandi bavugizi b'abandi makipe barimo ashotora, ariko urumva abashotora mukeba akenshi buriya amakipe y'amakeba niyo ashotorana. Niyo update twavuga, urumva twa tubabwiye n'abo bakinnyi batatu APR yasinyishije biyongereye muri squad izakoresha mu mikino ya retour. Muri uku wa kabiri turabamenyesha ko kandi shampiyona iragaruka, nayo n'indi update. Musanze irakina n'ikipe ya Rayon Sport, urumva ko match ziragaruka z'umunsi wa 16 wa shampiyona. Nibyo. Indi update twabaha ni uko ikipe ya Rayon Sport nayo yasinyishaga abakinnyi, ariko uwatunguranye akaba uretse no gutungurana abantu bakamwibazaho cyane ni Abedi. Ni umukinnyi wari yaragiye muri Mozambique, agarutse mu ikipe ya Rayon Sport n'utayizamu, ariko abantu benshi bagatekereza bati ahari Abedi ashobora kuba afite manager mwiza. Abedi si wa kera, akunda kubona amakipe yaciye mu makipe menshi hano mu Rwanda. Yakiniye ikipe ya Polisi, Abedi Biramahire yakiniye ikipe ya Polisi FC, akinira AS Kigali, akinira Mukura Victory Sport, akaba yaherukaga mu ikipe ya UD Songo yo muri Mozambique. Ubwo rero banza ari ibibazo by'umutekano byatumye Abedi Biramahire agaruka, ariko birababaje kuba mu bataka Rayon Sport yasinyishije Abedi nawe arimo, kuko ni umukinnyi ntabwo twamwita imfube nkuko tujya tubikoresha, ariko ni umukinnyi utakiri ku rwego rwiza rwo kuba yaza agatanga challenge. Ushobora kuba ari ugusaza gusa, ariko kubera ko ikibazo cy'abanyamahanga kizagonga amakipe n'ubundi muri iki gice cya kabiri cya shampiyona, ko abo bongeyemo mu makipe hafi yose ari abanyamahanga. Nko muri APR batatu twavuze bose ni abanyamahanga. Rayon Sport nubwo tuvuga Abedi, bongeyemo undi muhungu w'umunya-Guinea Bissau witwa Adolai Jalo w'imyaka 20, ni rutayizamu w'umunya-Guinea Bissau. Rayon Sport rero yari yakiriye n'umukinnyi witwa Innocent Asanana ni umunya-Cameroon. Rayon Sport yari yakiriye n'umukinnyi wo hagati w'umunyamali witwa Suleiman Daf, ukina hagati mu kibuga, ni umumiliyeri récupérateur. Ubundi imyanya Rayon Sport yifuza kuzuza umukinnyi ukina hagati ku mwanya Sefu na Kanamugire Roger bakinaho. Rayon Sport yifuza, ubwo ndavuga kuri 6 ku bagendera kuri structure ya kera, cyangwa umumiliyeri récupérateur babandi barekipera imipira. Rayon Sport yifuza kuzana abawinga 2 batyaza uyu mukongomani Ekanga. Asa abakongo Brazza nabo ni abakongomani. Congo Brazza ni abakongo Brazza. Ni umukongo Brazza witwa Ekanga Elanga. Rayon Sport yifuza kuzana umwataka wazajya afasha uyu mwataka Fargan mu gihe yaba yavunitse, mu gihe yaba Rayon Sport wenda structure ya Robertinho ashaka gukinisha abataka 2. Rayon Sport ni ibyo bintu birundi yashakaga. Ubwo rero abo bakinnyi 4 biyongereye muri squad ya Rayon Sport, reka turebe icyo bizafasha. Twihuse tubibukije uko amakipe akurikirana ku rutonde rwa shampiyona nyuma y'imikino 15. Ikipe ya Rayon Sport ni ya mbere n'amanota 36. Ikipe ya kabiri ni APR n'amanota 32. Rayon Sport iracyarusha APR amanota 5 menshi cyane. Urumva ko harimo ikinyuranyo cy'amanota menshi. AS Kigali ni ya kabiri n'amanota 26, Polisi ni ya gatatu n'amanota 23. Kwa amakipe rero akurikirana bigaragara ko n'ubundi igikombe kiri muri aya 4, ariko cyane aya 2 ni inzove ebyiri ziba ziri muri course,
APR na Rayon Sport, APR na Rayon Sport aba ari inzovu ebyiri ziri muri course. Reka Mm. twitege ko tuzabona abarbitre basifura neza, tuzabona fairness cyangwa ubutabera mu kibuga, nubwo budakunze kuba buhari 100%, kubera ko hari icyo twirengagiza. Buriya akenshi iyo tubonye arbitre akoze ibara turavuga ngo buriya yariye, ariko nabo ni abantu, ashobora kwibeshya cyangwa akaba yariye yatamiye arimo atura imibe, bigatuma atareba neza action ikipe atari irimo ikora. Ariko twizere ko rwose Ferwafa nubwo itakibifite mu nshingano cyane, ariko n'ubundi niyo idezinya ba arbitre. Rwanda Premier League, komisiyo ya arbitrage, mutubabarire, mutwereke umupira mwiza, mujye mushyiraho nk'aya makipe akomeye ahatanira igikombe, mushyiraho aba arbitre bafite badge za FIFA basifura imikino mpuzamahanga. Wa wundi uzakora skandale akaba azi ko iyo skandale ye ishobora no kumwambura amanota yo kujya gusifura mu mikino ikomeye, kandi aho niho wakura agaprime, aho niho wakura udufaranga twinshi. Ubwo rero ni byiza ko mwadufasha tukabona ubutabera mu kibuga, tukabona aya makipe akubana uko ari abiri, turabizi azakubana kugeza ku munota wa nyuma, ko yose yongeyemo intwaro z'imisada rwose ziza kubafasha, ariko tubone shampiyona iryoshye. Update rero twari dufite nizo. Izindi update ni uko APR yari yarekuye abakinnyi babiri, ariko uwo navugaho wateje saga cyane ni umukinnyi wavuye mu Ntare witwa Eri Kategeya. Yari yaje muri APR ariko yari nk'agapapu, hari habayemo utuntu tw'amanyanga, ariko no, ntabwo nabyita amanyanga, nabyita ko hari habayemo ibintu bidasobanutse uko byari byagenze. Byarangiye rero Eri bitamukundiye, APR iramutiza. Abakinnyi rwose batari ku rwego rwa APR bagomba gutizwa Abanyarwanda, kubera ko APR ifite intwaro karundura ishaka gukoresha muri returu. Nuko byagenze. Na Rayon Sport yatije abakinnyi, yatije Ganijuru Eri, nawe wasanze umugenzi we Eric muri Vision FC. Ubwo itiza na Roger, no, itiza na Prince nawe baramutije, rutahizamu wa Rayon Sport w'umunyarwanda nawe wari uhari, urumva bamutiza muri AS Kigali. Izo update rero n'izindi tuzatubagezaho buri munsi. Mujye mubana na Thousand Hills Empire Sports, kubera ko tuba tubafitiye ibiganiro bya siporo, ariko tujya no mu bundi buzima butandukanye, uretse ko tutabura no kwibutsa ko Thousand Hills dufite studio, abahanzi bafite impano n'abandi bose bafite impano batugana tukabafasha. Thousand Empire Sports byari ibyo gusa mu tuntu n'utundi. Ndi kubona amakuru arimo trendinga, M23 gishobora kuba igiye gufata Bukavu kuko ngo Goma irayifite. Ayo makuru wayabonye cyangwa hari icyo ubiziho? Nayabonye, ariko nabonye none indi nkuru ahubwo itangaje, ivuga ko M23 yatanze agahenge. Ceasefire. Ndatekereza ko bamenye iriya nama izabera Dar es Salaam, izahuza abayobozi b'ibihugu bari mu muryango wa SADC ndetse na East Africa. Barashaka kureba ko ubumwe bwabo bashaka gukora bwagira icyo butanga SADC ndetse na East Africa mu rwego rwo gukemura amakimbirane ari muri Eastern DRC. Ariko se buriya koko uko byagenda kose M23 bazayikemura ibibazo ifite kugira ngo ihagarike kurwana? Ntago ariko mbyiteze cyangwa mbyizeye, ariko nanone niba bumva ko icyo baharanira bagihagazeho, nabo bagomba kugira uruhare mu bibakorerwa, kubera ko M23 nubwo wenda atari byo twari turi buvuge uyu munsi, ariko ni ama-updates aba agenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Niba ibyo baburanira ari uburenganzira bwo kwitwa abanyagihugu mu gihugu cyabo, ntekereza ko buri wese utekereza, buri wese wumva ko yarwanira ubwo burenganzira yafasha icyo gitekerezo kigakwirakwira. Ariko nanone ntabwo ndi sure ko ubutabera bw'isi bashobora kububona mu buryo bukwiriye. Hari amakuru wigeze ubona ajyanye n'ibyo muri Afurika y'Epfo, kuko nabonye Perezida Trump ari kubivuga, bari kumubaza icyo ari kubyumva. South Africa, Trump ari kwirega ko ubutaka budacunzwe neza, usanga harimo ibibazo. Ariko nanone Perezida Cyril Ramaphosa zamwakanye. Umudepite yamubajije impamvu, basobanuye ko yarimo abaza
minisitiri w'ingabo ati ni gute mwasobanuye ko ingabo zigiye mu kubungabunga amahoro kumbi zirimo zirarasana n'umwanzi ku mirongo y'umwanzi aho zinabipfiramo. ibintu bitumvikana. Ati mubanze mwebwe mukemure ikibazo cy'umutekano mucyo dufite hano muri South Africa mubone kujya kurinda imitekano y'ahandi. Urumva rero hariya muri biriya bihugu bifite demokarasi usanga inteko ishinga amategeko igira ijambo, usanga baba bafite ijambo rikomeye, ntawe uzi ukuntu biri bugende ariko nawe zamwakanye niko navuga. So nabonye n'ikindi kiganiro ariko ntabwo nagikurikiye neza ko ndi kwihuta cya Lieutenant General Kayumba Nyamwasa bari kumubaza ku bijyanye na M23. Nuza kubibona ubwo uzaza kubibwira abanyarwanda niba ari cyo. Ntabwo nakibonaho. Ntabwo urakibonaho. Ariko gihari. Ayandi makuru ari gutrendinga ni muri entertainment, aho igitaramo cy'umuhanzikazi w'umunigeria wendaga kuza gutarama mu gihugu cy'u Rwanda muri BK Arena yabikansarinze kubera ari amakimbirane ari hagati ya Congo n'u Rwanda. Kuvuga ngo ntago nabimenye. Iki cyabitese? Niko yavuze. Ntago nari mbizi. Ntago nari nzi ko abanyarwanda barimo barashotora Congo. Ariko abahanzi b'abanyarwanda barakaye cyane. Ariko se ubundi buriya ngo barakaye cyane Tom Close. Nese buriya yarakwiye kurakara. Cyangwa yagombaga kurakara mbere. Tuvugishije ukuri, ubundi umuziki ntawe wagakwiye guhura na politiki. Ningo se? Ko nabonye inkuru mu kanya ahubwo turi muri ibyo bintu biri gutrendinga. Nabonye inkuru ya BBC ivuga ko shampiyona y'isi y'amagare agomba kubera mu Rwanda itazimurwa n'ubundi zahabera. Bivuze iki? Bivuze ko ari abandi bagendeye kuri ibyo ngibyo bya politiki n'ibindi bashobora kuvuga batoya niba hari amakimbirane y'ibihugu bibiri nubwo intambara iri kubera muri Congo, bakavuga ati amakimbirane y'u Rwanda na Congo nk'uko byitwa, bakavuga ati ntabwo turi bwemere ko shampiyona y'isi y'amagare ibera hano. Ariko UCI, federasiyo yo gusiganwa ku magare ku isi, yo yanzuye ko shampiyona y'isi izabera hano mu Rwanda. Ubwo bivuze ko rero na biriya by'umuziki bitakwiye guhuzwa n'ibyo bintu kubera ko ni indi domaine itandukanye n'iyo ngiyo ya politiki. Numva ko abanyamuziki, uriya mukobwa amaze gutwara Grammy Award, njye ntabwo nari nzi ko akomeye kuri uriya rwego. Uriya mukobwa arakomeye ariko sintekereza ko abanyarwanda bamuzi nk'umuntu ukomeye ku buryo anaje no mu gitaramo nticyamamazwa abanyarwanda ngo babimenye. Ubu ngubu se Times hari indirimbo ze nk'eshanu waba uzi? Hari indirimbo yakoranye na Wizkid niyo numva nzi ariko uriya mukobwa tuvugishije ukuri ntabwo amaze imyaka myinshi kuri stage, ko amaze imyaka 6 wenyine kuri stage gusa. Ngashaka ko ari umwanditsi mwiza w'indirimbo. Ni umwanditsi mwiza kuko akorana n'indirimbo n'abanyamerika. Ariko gusa tutanakurikije n'ibyo ngibyo, abantu bategura ibitaramo mu Rwanda badusuzuguza abantu, badutesha agaciro nk'abanyarwanda. Ntabwo numva ko umukobwa nk'uriya yagakwiye kuza kudusuzugura mu gihugu cyacu. Nunze mu rya Tom Close nubwo se yabyegeje umutima cyane, ariko nanjye numvishije mbabaye. Bagomba gutumira Tom Close n'ikipe y'abanyarwanda b'abahanzi bakazagadususurutsa, bakareka kuzana ibintu by'ibitemuzi ntazi. Ariko nanone uzirikane ko bariya bategura ibitaramo ari abacuruzi. Ndatekereza nashidikanya ko Diamond ashobora kuza wenyine akuzuza BK Arena 10,000, amatike akaba sold out habura nk'ukwezi ngo igitaramo kibe. Ahubwo ngiye ikintu nari naketse ko numvaga ko ngo kiriya gitaramo ntabwo cyamamajwe mu buryo buhagije ku buryo ngo amatike yarageze kuri uyu munsi yamaze kugurishwa amatike mbarwa ari mu 1,000 cyangwa 1,000 kirengaho. Njye nagize ngo wenda uriya muhanzi kubera ukuntu akomeye ni Temuzi harya cyane Tamuzi bimeze gutyo bijya gusa. Njye numvaga ko wenda yagize ubwoba akavuga ati ngiye gusebera ahantu niba iyo BK Arena ijyamo abantu 10,000 nkisanga ndimo nireba nkaniririmbira ku izina mfite, ntabwo nawe ndimo nseba akamera nka Koffi Olomide ubwo aheruka hano. Ubwo rero urumva ko nabyo wenda ashobora kuba yarabirebye gusa ntawamenya, ariko we niba yatangaje verisiyo ye niyo yangombwa tugomba gufata kandi tukayirespekta. Afite uburenganzira bwose bwo gukora ibintu mu buryo ashaka kubera ko ajya kuba umuhanzi. Nta n'umwe wamuhaye biswi yo kurya cyangwa amata yo kunywa
cyangwa igi ryo kurya kugira ngo agorore umuhogo. Eh, Kandi n'umucuruzi nawe buriya ntago yareba ibintu bimuhombya. Ibyo byose sinzi ushobora kubireba. sinzi wenda uko abantu babyumva, ariko njye ku giti cyanjye iyi numvaga ibigo bishinzwe imyidagaduro mu Rwanda byagaporomotinze abahanzi bari lokale. Ntabwo uriya muhanzi kuba azaza ntabwo ari uko arenze cyane cyangwa ari uko afite indirimbo nziza cyane, ariko ku rwego rw'aba bacu si bo batararenga n'igihugu. yego Uzirikane ko uriya muhanzi ari umuhanzi wagiye kuri stage ya Grammy Award ari kumwe na ba Beyonce. yego, ariko byose bikorwa n'iki? Na promotion. Iyo promotion rero ntekereza ko atari yo yatumye ajya mu banditsi beza b'umuziki ku isi. Ako kantu ko numva kari kunkomamo ukuntu. Ndetse no kwandika indirimbo nziza byarabananiye ngo bazigurishe abandi. Kunkomye se. Ubuse ko mbuze icyo rero. Nese ko mbuze icyo mvuga. Oya urakibona. Ntabwo ubura icyo uvuga. Kandi ntawe upfa atasambye. Ni ukuvuga ngo njye uko mbibona promotion ndayemera. Nigeria ku rwego rw'umuziki imaze kudusiga, nta nubwo imaze nta mpaka twajyamo. Ariko nanone nemera ntashidikanya ko umuntu ushobora kujya kuri stage ya Grammy Award ntabwo bajya bibeshya. Banibeshye rimwe ntibakwibeshya bwa kabiri. Ntabwo babera barabajamo. Ikindi gishoboka, ntabwo wambwira ngo umuhanzi wandikira abahanzi bakomeye nka Beyonce n'abandi, ubuse twe twabuze n'uwandika indirimbo akayandikira Diamond. Ariko Bwiza ngo ariyo yandikiye Alikiba ngo birasohoka se itamugezeho. Bwiza yarayanditse da, ashobora kuba yarayoheje akoresha email, ugasanga Alikiba agiye gufunga email yarabonye ngo yanditseho Bwiza, ntamenye icyo ashatse gusobanura. Nabyo bijya bibaho. Ubwo dufashe umwanzuro twavuga ko abahanzi b'Abanyarwanda badashoboye. Oya, barashoboye ariko ku rwego rwabo. Nibabanze maximize urwego rwabo, baruvemo bajye mu karere, bave mu karere bajye muri Afurika, bave muri Afurika bajye ku isi yose. Buriya tuvugishije ukuri, nk'uko tujya tuvuga ku bintu bya football ibyo twikundira cyane, tukavuga ko tapi vert itabeshya. Ni ukuri na gitari ntibeshya, mikoro y'abahanzi ntibeshya, urumva. None niba tukibona indirimbo 10 zakozwe zitwa ngo ni amahiti ziri gutrendinga, 8 ari ibishishwa by'abo Banyanigeria, ubwo turi kujyayo. Ibyo bintu biteye ubwoba. Niyo mpamvu Thousand Hills Studio Empire ije gukemura ibyo bibazo. Ibyo bibazo nibyo tugiye guheraho kandi tukabihera mu mizi. Kuko hari na opening yenda kuba ya competition, aho buri muhanzi azazana yerekana impano ye, akarimba indirimbo y'abandi akazana n'indirimbo ye. Yego. Kugira ngo turebe ubushobozi afite mu miririmbire no mu myandikire. Nibyanga tuzabireka. Oya, ntabwo twabireka. Ahubwo tuzabishyira ku rundi rwego. Alright. Ndumva hari andi makuru waba dufitiye update. Kuyavuga si ukuyamara. Reka tuyabikire umunsi w'ejo. Ariko bamenye ko tubakunda cyane. Thousand Hills Empire turabakunda cyane kandi twifuza kubaha ibyiza uko bishoboka kose. Tuzakomeza kugerageza kandi namwe mujye mudufasha kugira ngo tugire ibyo tunonosuraho. Mudusanga nari nibagiwe akantu. Ya competition twakoresheje, umuntu umwe umaze gutsinda niwe umaze kugaragara, ariko dukeneye abantu 5 ngo twabivuze kugira ngo utunyenyeri twabo dusone. Okay. Yaragitsinze cya kibazo. Yaragitsinze, avuga itsinda Amavubi yari arimo avuga umukinnyi, ariko ntabakopeza ngo bajye muri iki kiganiro bongere barebe icyashize bajye gusubiza. Ubwo nzabivuga byose mu kiganiro tuzaba twamaze kubona abantu 4 basubiza neza, kandi rwose turabashimira ukuntu mukomeza kwitabira. Very good. Dushimira abantu bakomeza kutwereka urukundo, basharinga, bapostinga ibiganiro byacu. Ni kuri rwose murimo muradufasha, turabashimiye cyane. Oya, ni ukuri nimwe tubereyeho, nimwe dukorera, kandi twifuza kubabera abantu nibura muzajya muvuga muti aba bantu bagiye badukebura, abantu bagiye batwereka ibyo tugiye gukora, abantu bagiye baduha amakuru, ibyo byose tuzabibakorera kandi tuzagumya kubibakorera. Ibindi biganiro nk'ibi nakagaruka. Ciao. Bye.